Walang Sa dinuman tiayan mo, biyag ko. Agdali na ita asibibiyag, dito'y barokog ko. O magibas ti kadam, iti tunggal pitik ti darikmat. Gapo tabiagan na ka, to'y nagtugmukan tirik nata, asun nata ni ayat. Sonata ni Ayat. Ayog ang mamasingked iti kinapudno, ti asino man ang makarit na itinaindaklan abalikas nga. Ayat. Nagduduma ti maris ni Ayat, amang indayon iti puso, tapno iti maminsanpay. Madway yatrik na, adang gayan tinaysang sangayan a. Sonata ni Ayat. Manipod iti Lovelet Artist and Talent Center. Isagot kada kayo, ti pambansang radyo ng Pilipinas, Bombo Radio. Manipod iti Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions. Isagot kada kayo, the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Ti maudi apaset ti makalawas apakasaritaan anapauluan. Iti unto, ti bullalayaw. Dito'y drama tayo, Sonata ni Ayat. Kept that love alive. I can't forget you. And it won't... Talaga adya akong nakapagkit-kit ka ni Mama Lolo. Adayo pa yung agturpusak. Pinaysaghanan dagiti papeles ko. Gaputaday ta tinagtulagan nyo, apok. Para mutla iti masakbayam. Nabayag nga insaganak ti bagik. Tapno kabaalak ti mangpanaw kada kayo, Lolo. No kuma sumurot kayo langan. Oray agbakasyon kayo iti sa magmamano a bulan. Lakaya kon. Taragsaka kon iji farm ko, Alisa. Inton matayak. Agawid kanto tapno kita titanem ko. Nilulumot. Kaya't yun, saan kayo apanawan? Amangan no inton addakan ijay. Saan mon akayat ti agbakasyon dito'y lugar tayo? May sawin no, do atawan Lolo. Agawid akto. Anya lakit din ti apokok. Mapankanto pa lang ijalondon. Day takit din ti pampanunutam. Umawawag ni Mamang Lolo. Magagaran lakit ti amakadanon ako ni Jay London. Hello, Mamang? Oh, nakasagana ka di amin na nakawas mo, Alaysa? Saan la dagiti kawes ko tinakasagana, Mamang? Oray ti puso ken panunot ko. Di bagi ka mismo. Narugyak pa yan tinagpakada kini Lolo. Nasayat no kasta. At ang trabaho, pangisulkakan ka. Ngam kinon nakita agbalin na boss mo, uray makabulan pa ilaang, agpasyapasyar ka. Makaanayin ti makalawas, Mamang. Kaya't ko ngagtrabaho kadagos. Kaya't ko ama kumikom ti panunot ko. Sige, pagsaritaan ta deta, ito nadakan ditoy. Kumusta gani tatang? Nasaya at pat, Mamang. Saan amalidayan ti ipapanaw ko? Kaya't yung kadi akasarita? Kamaudyanan na, nakadanon kamatlangan dito eh. Na iti tinabayagan ni nararapa ako. Napintas gayam at talaga dito'y Mamang. Saan lang aladawan? Mismo nga ibadbadag ko nagitisaka. Nakababawi ka nga ta. No apay nga itakalang ngayon pa eh. Inton bumay bayag,
Amangan no saan mo na mapanunod ti agawi di Pilipinas. Numabalin, jak kaya't malagip ti Pilipinas, mama. Malagip ko laan ni lolo. Amo ka may kawa kalaang. San ka matanagan kini lolom? Napigsa day jay. Kan adda mga iwan kan ko ana. Talaga napigsapay laang, mamang. Danda ni inal daw iti farm. Uray an anawaan ni Manong Onan. Ala, ingka nga rod aginanan. Indon bigatan nga ipasyar ka. Dahil tala cellphone mo tisang kakitam na datayo dito detachment, Reggie. Amom lang nga raw doon na naingat ti baro a commanding officer tayo. Ang mga nagpampanunuti mga babae man ang tikit kita. Mas tawakin ka, Omar. Kaslawanan interes mo iti babae. Nakakonsentrate ti panunot ko, iti kinasoldado. Ang maguray ka man. Babae mo talaga dahi takit kita. Talaga napintas kaya medyo London. Kaanon to nga ta ang makapandatahoy niya. London, kunang? Ang mga no kahit makita, hindi kinapintas dagiti dua ababalas, ha? Awan makaatiw iti Pilipina. Nang rona no Ilocana. Saan ka nagbidot iti dayta? Nadungo, ken nagagati Ilocana. Nan, kita man nga ron. Sigurado ka kahit makitaan. Ang mga no di mo malapdan tapuso mga gayat manan. Sika talaga. Makasasawa kan san. Di ka mo't makaaram. Daytoy, kita Mira Ha? Ni Alisa? Kung nagtupay ang mas daaw ka. Ang mga nagbabawi ka na binulod mo ti cellphone ko, wino kinidam. Nakadanon gaya man ni Alisa iji London. Ay, mangrugin amatong pal dagiti arapaap na. Arapaap na? Wino arapaap ti inana? Reggie, awan sa bali at arigagayan tinaganak. No saan ati panagbaligi ti anak da? Ay, ininot ton ngagkupas iti lagip na. Ijay Ilocos adi maklan na. Girl, I need you. I need your love. Ay, ano lang nga orayan. At nagaya man makatawan ni Alisa di London. Ay, anya ka di nga aldaw ti awan serrek na. Awan ko mati sarek na itangal daw, tatang. Ngam kinay kayat nalagta tinapan nagtrabaho. Ay, kat agaliwak say kumamit Dila aginanan. Iti unag ti makatawan na kaadda na dita. Adon ti ornong na. Talaga, tatang. Awan mo't paggastusan na dito Malaksit ti gasolina tilugan na. Siyak pa'y tigin matang itilugan na. Ay, ti apo kun aya. Adon ti nagbaliwan ti taray ti biyag na. Pudno day tatang. Nakapimpintas pa ni Alaysa. Aglalo ta natayag. O kahit kumusta kayo matan? Ay, gagangay ti lumakay. Banggapon nga agsalog ti pigsak. Ang maditirik no saan ang agtrabaho. Nung kumapadasan yung mati agbakasyon dito, uray makabulan laang, tatang. Ay, marigata naksa nga agbiyahe iti adayo. Saan kayo amadanagan kanyak? Kabaelak asalwadan ti salunat ko. Kung gunam loko.
Nakadit ti mapaspasama king ka. Nujak nga siputan, di mang paltog gumaking ka na tayo. Jak ngamin nasiputan nga da kabusor iti likodak. Panggap na gayam alipatan. Ang mga no dahi ti sipsiputa makabusot. May isa pala po. Agan anad ka kumahan. Kahit mo ka din ti matay. Nalpasa kon anatay idi, Reggie. Agarudok ta asumpok iti dayaman na. Awanan ariding kami taglawlaw. Ang mga no naibusan dagiti kabusor. Nagbaligi da ito yung operasyon. Barang mapalabusan tayong agbakasyon. Uray makalawas lang. Oh, adida. Aglingit iti punday da kayo. Kat. Sa dino ti plano mapagbakasyonan. Awang ka din plano asumarungkar iji lugar tayo. Makigtot na lakit din makita dak. Tiyamo da ngamin kit nataya kon. Adida. Awanan ti manggag akanalbo ang manipod ka dagiti kabosor. Naibus dan samot laan. Unggayam. Aw-awisin nak ni Teniente Marquez. Ngagbakasyon ni lugar da Alisa. Ingkarik no ni Ama Felipe. Nagparti ti Kalding. Intong kasangay na. Aging gagayam ita, Reggie. Nasidag pa ila ang tirik na ni Tata Felipe. Kadagiti pada tayo soldato. Wan. Amom, agmay-may sa kanon. Pasaray ka no pasyaran ni Teniente. Saan dakton nga orayan, mamang? Maturog kan tulatan. Ang mga noteng nga tirabi inton ang makasangpetak. Adumat lagtakit di tilugan. Nakapay nga di mo inaramat ni Kutsem. Wano, nagtulag kayo kada kinimat? Nagkuyog kayo ngagpasyar? Aging ga inton teng nga tirabi ti pa nagtrabaho, mamang. Ado ti trabaho di ti opisina. Kunak man nagnobyo kayon kinimat. Mamang, awan ti plano ka makinobyo kadagiti agar-aram kanyak. Aglalo kadagiti gangganaan. Saan pa'y apanawan nga agsarak kami iti lalaki anay kari para kanyak. Saan ka di pa yan nalipatan ni Omar? Saan nyo kuman nga ipalagip ni Omar, mamang? Nabayagan nga agin ina na iti tanam na. Kasano no si Bibiyag? Nukas pangarigan si Bibiyag. Saan dak ka di apawilan? Talaga kaya masaan mo ka nalipatan? Mamang, imposible at si Bibiyag ni Omar. Kinuyog nak ini ni Manong Reggie, anang sarungkar iti tanam na. Kumusta kayong tata? Colonel. Ay, Reggie, Teniente, handa kagayam. Ay, kita man ti lumakayin. Jackson makabigbeg. Nakakalugo nga kami na. Kan 5 kayo matilangak. Nakabakasyon na kami na, Colonel. Inawis nak ni Teniente, iti panagkasangay na. Kan mailiwak mo iti lugar yo. Nagasat ka, saan ka nairamraman api musay iti day dinadara arangit. Nakasi ti Diyos kanyak, Colonel. Saan ko payagasat? Ay, kumusta kayan? Ay, narigat ti agmaymaysa. Ay, agtalon atawan ni Alisa ije London. Saan ka di pa yan nagbakasyon? Ha? Ay, di na nga tanam mo ti dalan nga agturong iti lugar adi makilan na. Ay, ay, Colonel, agtudon sa paten. Ay, Aglinong tayo. Kabito ay Omar. Maditipan na katudok iti kalman. Agpanatingak sa hot yan. Kilan kami na nagbayakabak iti mangmang kami. Natuduan pa nga rod ni Ama Felipe. Kasi tauna iti panakabasa na. Timulong nga nagilinong kadag iti makmakan. Among naandor pa ila tilakay.
Nadlaw ko analiday. Di ka numatin malagip ni Alisa, ti agbakasyon. Ang mga no, damat to nasawa na. Awan mo tinaybagbaga na kanya. Kan saan naka analagip? Ngamin, mamati daan na tayo kan. Girl, I need you. I need your love. Ay nagngayon abigat. Ay malagip ko lang arod ni Alisa. Kat addamanan asumkan ti iliw ko iti apo ko. Kasta una iti ayat na ide no makakita iti bulalayaw. Ay sus, madi ti panagangas ko. Ay madi talaga ti panakatudok. Ay sus apo. Baunak man kit dini unad agumatang iti agas ko. Apag samot lang ti panagsarita yu ken tata ngem apay akas ta tilangam. Naliday ka, kasla madandanagan ka pa'y. Saan ko anak kasarita ni Lolo, mamang? Intaray da kano iti kalma ni di ospital. Ah? Naggurigur ka po iti pan nakatudo na. Ay, ni tatang naggagat. Saan mo't kami nawa? Apay ang nagpatudo. Naira na ngamin ang nagtudo iti nangandag iti soldado iti farm. Takasangay kano ni Teniente Marquez. Teniente Marquez. Aging gaita, nasidag pala ang kadagiti soldado. Mamang, kasla nakariingag iti panagtagtagainap ko. Agbakasyon na. Nakalagip ka man ngagbakasyon. Lakayan ni Lolo, mamang. Kaanon to ba iti panang sarungkar tayo kan kuana? Undak maawatan ti marikrik na. Kabayatan ti panagbuybuyak iti bulalaya. Ang ada ka di pa serbina. Saan ang amatumpal ti panagkita mi kini Omar. Iti ungto ti bulalaya. Kas iti ipupusay na. Saan ang agumar. Iti nakay talimangan na dito puso. Alisa, Ni Lolo Felipe. Ang mga numadlaw ng hagsangsang itak. saan ka din nga agar arbes, apo? Saanin, Lolo? Timpuaran ti bulalayaw. Apay arimor kayon iti kwartuyo. Karurwaryo lang iti ospital. Adda ajak maimbagan no agid idda aklatan. Apay, bayat ti kaadam ija London. Saan ka kadi nakakita iti bulalayaw? Kasladyak nadnadlaw, Lolo. Gapo nga tayo iti pan nakakumikong ko iti trabaho. Agyaman nak iti panang sarungkar mo kanya, kapok. Sumarunon to kano ni Mamang, Lolo. Lolo, kasla marunawak iti panangkita yung kanya. Addamanan apimintas ka. Agingga ka di ita, awan pa'y agaywan iti pusom. Ado ti agar-aram kanyak, Lolo. Ngam kaputama kumikumak iti trabaho. Saan ko anay taltalag ita? Kasla lumugar kamot ditan, Reggie. Wano, talaga ang mga asawa kan. Panawon mo tan nga seryoso ta, Omar. Lumakay tan.
Sana na ibaga ni Ama Pilipi. Nakapagyan nagayim nila init. Talaga mo niya. Si kakit di tinagasat ang maikamang dita. Oh, sino nga ron tinakaumamiti dayta? Ni Alisa. Ha? Nagbakasyon gayam ni Alisa? Wen. Manadangan oray di pa nagsakit ni Tata Felipe. No makitam la ko man ni Alisa. Napimpintas man yan. Mawait lang. Ipatulod ko di picture na. Ayun na. O, data. Nation kon, kita Sige. Lukat ang messenger mo. Ni Alisa ka di dayto yan? Nagpintasan? Ngam ad-ad naman ang adyak maikarikan ko na. Talaga, ni Manang Linet. No kaano pa'y ang nagbakasyon na? Isutipan nakalagip na amang sarungkar iti tanem day di Omar? No, amo nila ko ma. At inulagak nila init. Oh, apay asaan ka ang makasama nung Reggie? Ah? Anya ti itantanamitim mo? Oh. Kas ka lang nakigdot. Kaslada nakita ka tao. Ha? Diya ka mo no, arapaat ko lang. Kilaat pa ta nagpukaw. Uno, nailingag ka dagiti natatayag a pansyon. Siguro damot ng sarong ka iti kabagyan na. Damot sumagmamanod at tao dito eh. Uno, alalyaki diti nakitam. But-but nga nakmat. Awan pa'y tinangag ko nga istorya nga ada nakakita iti alalya dito'y Kampusanto. Amangan no mailiw launay ni Omar keng kagad nagpadlaw. Numanon atawan manipod iti pimusay. Ure, naminsan lang ko iti tagtagayin ko. Saan ang nagparang? Manon atawan tinapalabas. Itilaksid di pan nakaamon ang nataya kon. Saan pa'y anak ayan ayat iti sa bali? Uno, siyak matlang at tinaikari para kinkwana. Saan ako na maikari kinkwana? Kan ita lang nga maamiris ko. Saan ko maarumbang a pinagparang ko anataya kon? Inaramid ko dayjay. Tapno sa anak ang makasinga iti panagadal na. Naimbag ta nakasangpet kayon sakbay anag todo. Naira na ang matutod o ti panawan iti panagpakasyon mo. Saan ang natanganggar arapa aplaan? Kasla ni Omar tayo nakita. Alalaya na nga tayo dyan. Diyak lang arod maawatan tayo ti marigrik na. Agnanervyos. Alisa, anya ka di ti pampanunutem, apok. Lolo, amangan nyo saan kayo amamati iti dayto nga ibaga. Kasla ni Omar tayo nakita kiti Kampusanto. Ay, arapa ap mo lang ata. Iso ka di nga awan pa'y nobyo, ta di mo pa'y nalipatan. Lolo, adag tuk-tuk-tuk. Hindi, sino nga taday takot agtudtudo. Siya akong timapan mangilukat itiri daw, Lolo. Amangan na napatagti bagana.
Alisa, mailiwak launan ken ka. Ngamamok asa anak ang mapakawan iti dayto nga inaramid ko. Si kakating agpaiso, Omar. Si bibiyag ka. Amok anadlaw nak iti Campo Santo. No kasta, saan ko na parpar mata? Numanin atawon tinapalabas. Pinamati nag-anatay kan. Adu alwak tinagaribasay. Sa kalpasan na, di mo matlagayang maibturan ti ili mo kanyak. Ulitak, Alisa. Pakawanin nak. Diyak kahit asyak ti makagapo. Iti panakasing at ipanagadal mo. Sumrag ka. Nabasbasakan. Saan ako nasumrag? Tadya akong maikarikin ka. Nakapinpintas ka launa yan. Omar, kaya't mo ka di manin ngagsangitak. Ita ka di pay. Tano tungpal kun ti arapaap ni mamang apagbalinak. Awanan ti makatubang iti ayan-ayat ta. Girl, I need you. I need your love. Ditan tinaggibusan, ti makalawas a pakasaritaan, at ampuk dito'y drama tayo. Sonata ni Ayat. Nagparangan dagiti artista tayo iti radyo a Kaskada. Resty Ramos, Johnny Alasaas, Luvimin Aquino, Leti Astudillo Aquino, Ken Geraldine Desumala. Sound effects, Resty. Musical scoring, Jimmy Garbin. Manipod iti Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions. Isagsagot kada kayo, the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo. Moments, and no one can take your place. Deep within, forever in my heart. Awan kasping tinadarisay nga ayat ko, Jonas. Sinalimat mo tag-indaton mo nga ayat. Eloisa. Ngam apay ng kalangnak. Nagulib ka! Pakawanan nak kuma. Baliwak ti agkari. Manupay akari. Saanan amasabsapan ti rumrumsik agkura iti parukong ko. Risi. No nabanugan ti puso agubwayan ti kinagulid. No aglupuyan ti bagi iti panagsagaba. Dinto nga tarumpwas ti risi ti maarunan agura. Papagayam awisen ta kayo amang tarabay dito'y nobela anapaulwan. Risig. Nobela ngayon surat ni Nestor Marcos. Iti direksyon ni Lubimin Aquino Sr. Production Supervision Leti Astudillo Aquino. Manipod iti Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions. Isagot kada kayo the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo
Receipt. Ti napalabas, gapo itiluksaw ni Doña Candida, gapo itinaamuan na kini Mayor Solomon, nga addan katandem na iti masungat nga eleksyon, ket gapo iti dayta, imbil na kadadawal nga ituloy dan apatayan ti don. Kabayatan na gapo iti sakit tinakampay lang tinakam na iti papanaw da Eloisa, nagbartek manan ni Jonas. Naragsakan mat ni Ama Ipe, tama ituloyan ni Eloisa ti panagadal na, kat nagkarkararag ti lakay, asapay na kuma, tamatunoy tumutaang ti anak na, ti arapaap na. Kat ita papagayam, at tuyan ti tuloy ti nobela anapaulwan. Receipt. Hello, Dawal. Anyat madamag. Madam! Ang tamanan ni Don Gonzalo. Iti opisina ni Mayor Solomon. Katamangan, no pagsasaritaan takan, nang runa ti ipapan mo, kan panagsarita yo kan Mayor. Uray niya rumar, katsurutan niyo. Wan, madam. Ambusan niyo, tiyawanan bay na Gonzalo. Sige, madam. Basta tagarot. Bye. Sana mabalin ang mabulilyaso dagiti planok. Nang runa ti padang mayor ko. Tapno na bilbilag ak tumanan. Basta di baga, kumpadre. Doble no di man tripling anad. Ang mumatan ti kinatuso ni Doña Candida. Wen, kumpadre, nakurang lang amin ti ebidensya mang itudo iti pan nakapapatay de Rufino Cruz. Iso asana Maristar. Wen, may sabay data. Adot kwarta na. Kat mabalin na pagtignayan, tapno makaluban na ti dakas nga ramid na. Wen, kumpadre, insorok matan ti rumbang nga ramidam, tapno sandang agbalig yamang bataykan ka. Wen, baliwam ti langam na rumuar ka mabalin. Wen, nusan, agpamarang ka akas babae. Baba ni ti panagkawas mo iti kawas ti babae. Aramidam na ita. Wen, kumpadre, sige. Wen, bye. Awan, panagtalik ko ti daya Doña Candida. Tuso, at mabaling nga giwaya ti dadang. Palikid ang lalaki din ni Kumpadre Gonzalo. Sino ang tamad na iting mawawag? Hello? Ano yan? Sino ka? Awan karbengam amang bagbaga winumang bilin kanyak no asino ti kahit ko akatandam iti umay apa nagbibili. Ha! Buisit. Anak tipak ka nga bagas. Tao lakit din ni Doña Candida na ijeng imawag. Paiman! At dapay mutlagayam kasapulam kanyak, Mayor Solomon. Amok! Ana sa tinagam mo, Doña Candida.
Gamsan na kumamod pang taan kan diktaran iti nakaramidan. Anya ka di ti bagbagam. Saan ka kumangagin dyan mo doon niya kandida? At ay mawag kaniyag kat balbalagan na. Asaan ko kanong ituloy katandam ni kumpadre Gonzalo? Anya. Aday mawagan ka kunam. Juan, nusan ako nasuportaran when natulungan, awan maramidak. Saan ko nga mo ti bagbagam? Awan binilin ko at tao mga bagakan ka iti kasta. Ngata, Apay amang bilin nakpay lang iti mga bagakan ka iti kasta. Di siya kla kumana mismo. ano ya? Ladingidag doon niya kandida. Nakaon-unan ni kumpadre anang ibaga, iti tarigagay na. At the word of honor ko kunakmanan doon niya kandida. Siyempre, isot na kauno na. Iswadyak mabalin nga babawi. Malaksid. No iswa mismo ti back out. Ibagak matenken ka tipod no, Mayor. San ka nasuportaran? Kanawan makalapad kanyak no awan katandem ko. Awanan nyaman na. At daking kaday da. Pudno awan makalapad kang ka. Talaga! Kat makita no asino ti adagasat na. Gamsyak matagbalag itaton niya kandida. Oh, anyamot na ita. Saan ka ngagbidot nga garamit iti dagas kontra di kumpadre. Tasyak matan di makalaban mo. Karkaritan na ka di, Mayor Solomon. Laglagi ba? At utamok na illegal nga aramid mo. Sige, bye. Ah, hindi ako nan bait. Saan nan amalakip ti addoan na itultulong ko kinkwana. Ngam na kay kadting akon. Ituloy ko ti panagkanditatok to. Kat agalwad kaso ramon. Tinagan kamot ita. Saan ko amang itay ti saritaan da ng makapungpungtot ni Madam Senyorita? Ay, apay nga taan ni Mami. Kagurgura na amin ataw iti aglawlaw na kunakmanan. Iso at, Tonyang. Paspasin siya amlatan no kasi akapungtot na ka, ah. Awan parikot, Senyorito. Narwama kun kin Madam. Nangro na ka makapanawak, Tonyang. Patuluyam ti panggap mo nga umadayaw? Wen, ngam pangasim. Saan mo ko mga ibagbagakin ni Mami? Uray kin ni Dawel. Tama nga no maibaga na matlaan kin ni Mami. Wen, saan ka ngagdanag, Senyorito? Ay, dito'y nga mingiwat ko ta. May lawan na ti agibag ano ko. Kalpasan ti panagkapumi kadamunik iti bagyo. Asikaswag dagiti ka sa pulak nga agtor. Wenno agbakasyon. Iso ah. Ipakaamok tumat lang kin ni Mami. No agluasakon. Ay, Iso nga, anusam ko man ni Mami, ah. Sikala ko man ti mga uawat, kan agpasensya kan kuana, Tonyang. uray kas di timbagan ni Jonas kanyak. Oras ana imbagan ni nanang ko kat maltratunak ni Madam. Sus, apay kit dinadyak panawan. Mangala iti sa bali akatulong na. No, anda makaanos ken kuana. Tunyang, rimor ka din ni Jonas. Uwan, Madam. Sa dino ka no ti papananda. Saan aya nga itati ipapandaken mo na kijay bagyaw? Kasta. Naglukon. Apay sana nagpakaada kanya.
Nakaturog kayo pa'y ngamin itay. Kat ko na nga ibagaklatan ka na kayo. Ala, bayamon. Numabalin la ko ma. Jak kaya at nagsiningdan kan ni Monique. Anya? Kabusor ko ni Myros Solomon. Gapoy ti panang paay na ititarigagay ko makitandam kan ko ana inton eleksyon. Agkandidato kayo, madam? What? Agkandidato kayo kas mayor? Labanan niyo ni Mayor Solomon? Kinabi si Mayor ko ba? Ngambang panonotat to niyang. Adda kwartak. Adama ko na machinery. Asit gak dagiti kakapitanes, kat nukas kasano, agtarayak kina Mayor. Anya? Anya di kinunayo, Papa? Numabalin, saan nyo akayat nagkuyog kami kini Jonas? Wan, Ita niya manan arason, Papa. At akati saan nyo nagkinaawatan kan tita kandida? adda. Kaguran akon. Diniritsak ngamin asana siyak. Tidiktaran na kan butburgan na. Apay manan, anyat na pasamak, Papa. Ada ngamin ni mawag kaniya kat pangpangtaan kan bilbilin nak. Asan ko ngay tuloy akatandam ni Ninong mo Gonzalo. Anya? Kan sana kan wag tungbal. Dakas ti mapasama kaniya. Ha? Siyak, but nga ni Donya Candida. Oray makuna bakbak ng ngem siyak. Ngem, Papa, saan kayo kumangagap apa? Kasanon ti panagasawa minto ni Jonas? Ladingidag. Ngem nasaysayat siguro, nulikli ka mo ni Jonas. Anya? Ano di ta tilalaking anak ti adda mabalin na, when mas may kargen ka. Ni Jonas sayatek, Papa. Ngem, saan ko nakayat ngagbalin nga balayan ko, ti manggurgur kanyak at tao. Ay, di lamamin anaw nga aglabas ti aldaw. Saan anapupuutan? Ay, mailiwak betan iti balay maijay San Marianaw. Hangam sa bagay, adda jay kanakak amang daldalos lata. Uray kat, adamat it ko atang dana. Katimat tricycle, imbaga kinlitaw, nga itad na kin Jonas ti boundary, akas hulog ko iti utang ko. Ay, sa anak pa'y amakaawid ka dagitaw. Ta amangan no ada binilay ni Donya Candida nga agpaliiw ijay. Kat maamuan da, asaan kami anagtungpal iti bilin na. Nga iti oray inton ka ano man. Saan kami nga agsublin ijay. Adda ka di sakit mo, Monique? Awan mat, apay? Kasla, awan ka ganay gayam. Kan, saan ka pa'y nagtimtimok manipod nagrubat tayo di balayo? Adan sa dakala parikot. Ama magin na dayo ti pamilya tayo, Jonas. Anya? Adan na ibaga kanyak ni Papa. Sakpay asumangpot ka itay. Kadnusan ama sulbar tay chay. Lumao ti giwang iti nagbaetan da Papa kan Mami. Posible. Mapugsatan ti panaggayam ti pamilyam kan ti pamilyak. Saan ka maawatan, Monique? Kaluklok saw kanon ni tita kandina ni Papa. Kapoy ti saan anapatgan a kalikagom ni Mami.
Nga agtandem danto kan papa iti masungad nga eleksyon. Anya? Kaya't mo asawan, agkandidato ni Mami? Well ka no. Agkandidato para kinabisi mayor. Kaya't na, agkatandem da kumakan ni papa. Kasta? Ngam ti parikot, nakaon-una ni Ninong Gonzalo anak ikadwa ka ni papa. Agkandidato mo't ni Don Gonzalo? Well ka no. Kat nakapagtulang dan nga isudat ti agkadwa. Ay, anyan. Isa ako na ni papa. Numabalin. Sanan akayat na agin na si Dagtapay. Nasayaat mo't no kasta ti mapasamag. Katamok. Kastanto mo ti ibilin kan ka ni mami. Awan pa'y naibaga na kanyak, may papanay ti dayta. Sigod sama tadi na ibagbagakan ka dagiti plano na. Wan matkit di ah. Ngam Jonas, masapal ang maornos da ito'y. Kasaridak da papakan mamim inton nagapo tayo iti Bagyo. Orayan talaang ang dagiti kakadwa, Jonas. Nga mga latan iti room ta. Sige, damagan ta. No adadwa single da. Okay. Diyay ko maagabayan niya. Kumaa. Nagbayag mo't nga mindaruin na. Kung naklano na kaon-unadan dito, ita nagbuntog ti taray tilugan ta. Mano alugan da aya? May saaban. Nagarkilada. Data lang tadabukod na alugan. Okay. Mabit lang ha. Agdamag ka kiti desk clerk. Kasano da ito yan? Awan ti available a single da. Ado ka no tigis ita ta weekend. Di, daw balangan. Agkakwartutan. Okay ka lang? So what? Sagay sa tamot iti bed. Kan, di nakmat nga taripan. Anya? Anya aga po nga ramidak dayta. Saan ko akayat ang makabasol kini Mayor Solomon? Ang mga nupaltugan nak. Saan mata kriminal ni Papa? Tap na ramidan na ti kasta. Sige ha. Isulangan ti alanta. Adalakit di mading atapan. Wano, mako na dagiti kagayam mo. Nyat bibiyang ko kadakwala. Anya? Ay, saan ko akayat nga da negatibo ang may bagada may papanken ka? Kuma, no ada relasyon ta. Kat nasingad lang mo't nga gayam ta. Hindi. Ibagata nobyo ta. Anya? Ay, narigat yag pamarang. Saan ko akayat dayta? Anya? Si kapay alalaki ti saan ang mga yat? Away may sa ti kwarto ta? Ala, no choice. Ang saan ka ngagdanag? Saan kanto agundawayan? Agpag natapay lang dito asideg ti lake. Sige nabayagan day din na uding ay ko dito eh. Oras siya. High school ak pala hindi. Dakil mat gayam nitang baliwan na. Uwan nga rod. Kat... Anya tinakita. Nakigtot kan sa. Ni Eloisa. Iso day kadwa ti babae. Uy, Jonas! Sino tinakitam? Munik, mabit lang ha. Saan ka pumanaw dito eh? Adalang ka makamak. Sino nga ta tinakita na? Pinanawan naklatan? Saan naklakit di nagbidot. Kaliklikod launay ni Eloisa. Agraman di bado na.
Saan kun anak kamakam ita? Taos tumat anak kabalasyo itan. Ket nagadua tao iti pedestrian. Ay, no kasta. Dito nga ti imayanda ken tatang na. Oo, at datan iti room tan iti hotel nga may kulkulan ka bailaan. Saan naglakit di ang nagbidot? Nilakit di iloy sa daychay. Uy, Jonas! Ha? Ay, kasasaunak ka di mo ni? Anya ka dit mapaspasamakan ka? Asino nga minja kinamakam mo? Ni ka di Eloisa? Impagarap ko no iso. Saan matgayam? Anya? Anya ti aramida ni Jonas iti pan nakakita na iti pagarupan na nga ni Eloisa. Papagayam, di uliwan adenggan ti tuloy ti nobela na Paul 1. Risi, nobela ni Nestor Marcos, insurat kan iti direksyon, Lubimin Aquino Sr. Manipod iti Lovelet Artists and Talent Center Drama Productions, isagsagot mo't kada kayo, the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Talaga patayan na kay amin no di kayong palit pa kayo san me. Masabtan tayo ti pala. Patayin tayo. Awanan ti maramidam. Kukwakan. Esmeralda. Ibatanak! Ibatanak! Matayak pa nga mo na sakbay nga baligi kayo di panggap mo! Sino ti... Kabalyero? Kabalyero. May sa abiktima, aganggan na iti imatang dagiti buklis amang irurungan. Pagbutbut ngan dagiti tao nga inapunan ti demonyo, amang ipagarup akukwadan ti amin agundaway, iti unos ti panagbiagda, iti daytoy alubong. Kabalyero! Estranghero, nga awan sa bali apanggip na, nudi timang paksyat kadagiti aglablabes, ken awanan konsensya. Asino ni Kabalyero? Papagayam, masumbatan daytoy asaludsod. Babaen ti diyo panagliway amang tarabay. Dito'y sa balimanan a nobela. Ngayon kam isagot ka na kayo. Kabalyero! Nobela, ken babaen metlang ti pluma ni Delphine Dumayas. Iti direksyon ni Luvimin Aquino Sr. Manipod iti Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions. Isagot ka na kayo, the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Di napalabas, inarakop kan inagkan ni Gabriel ni Esmeralda. Kalpasan na, tinungpa ti balasang na ito'y. Pinaltugan na ni Gabriel ng agpatpataray iti kabalyo. Pinasardang ni Gabriel ti kabalyo na,
ket naamiris na akas taunay tiguran ni Esmeralda ken kuana. Nakapungtot nila kay Emiliano, apaman aramuan na kani Esmeralda tinapasamak, ket impangtana apatayin na ritoy. Imbaon ni Brandon ni Gabriel iti kabalbalayan, tapno si imen na nila kay Emiliano. Nakita ni Bruno ti papanaw ritoy. Nagdamag kanina na barang. Di nagbayag na pasungadan ni Gabriel ti dadateng ni Bruno. Saan ang makaturog ni Esmeralda amang pampanunot iti naramid ni Gabriel ken kuana. Idigim luong dagiti kanalbuong. Agkat katawa ni Bruno ngagpapapatok iti dinarop ti kabalyero. Ket ita, adtoy tituloy ti nobela na pauluan. Kabalyero! Nanabarang! Di mo't inayabam daggabat kan Bruno? Ay, dito yan nagabat, senyorito. Naliswag ngamin, Kat ni Bruno? Diyan ka mo, senyorito. Inak mandamagan kinibursyaw. Tonto! Si Kamad, inutil ka. Nakita yung lang arudan da di kabalyero. Impalubos yung pailangan nakalibas. Patayin ka madlangan. Senyorito, pangasiyo, saan da kapatayan? Ikarik, maminsan pa'y ang makitak ti kabalyero. Siyak ti mangidatag kada kayo as ibibiyag. Brando, patayam kit din neta agabat. Ano siya akong timang patayan ko, ano di mo maitura na patayan? Senyora, Maminsan lang ang kanalbong dahil tapaltog, malpas ka na laki. Mawaran tabagim, tonto. Mama! Ang kararag kalangan gabat. Dahil 20 maudingal daw mo. pangasiyo, saan da kapatayan? Barang! Ayabam ni Bruno. Pag gida na patayan. Anya na yung arimbangaw. Asla na ano di tao itirwar. Nakadagdag kayo! May sama lang dagat, tinatay ka po kada kayo! Anya. Tonto kayo amin! Abay! Anya ti kaya ta sa unda ito ay! Ay na, nagatun alalaki ang nakaarmas iti palang. Nakakampilan ken nakatalunasan dagiti daduma. Ay na, ayada ni Bruno, kasarsaritak laikay. Doña Margarita, Senyorito Brandown, nalabas launa yan ti ar-aramidin niyaw. Anya ti basol ti may sa maladaga. Ni Emiliano, iso ti nangida ulo kadagiti rimmaot ti Tibilya. Oy, na kayo, gwardya! Saan nyo may palong sa makastrik na kita atulisan? Senyora. Saan kami atulisan, Doña Margarita? Saan da kami kadi amalasin? Da kami dagiti trabahador yaw. Anya ti kahit sa banda ito ilaka Emiliano? Da kami tirumbang nagsarudsod ka na kayaw. Anya ti basol mi ka na kayaw. Ultimo maladaga. Saan nyo pinakawan? Tonto kayo amin! Awat ang mumiti na ito! Da kayo, gwardya! Papanawin nyo na kita atulisan! Saan kami apumanaw? Nakasaga na kami ang mangibwes iti piyagmay. Maipayan lang iti ustisya ti ipapatay ti inosente ang maladaga. Aniya! Nanang, pwede kayo matagsaon. Nakamulaglang kayo matlatan. At iti dalawang, uminom kayo. Bumbumsag kayo pa yan. Ala, anyamatan ni nanang. Anya nga tat mapaspasamak kan kuanan. Pampanunutin na nga tadatatang.
Kasano, remote damat kami na ni Jevilia. At damat kami nataya man ladaga hanapaltukan. Siguro, natiruan ka dagiti nayaw-awanin abala. Daytan sa tinakakitutan ni nanang, itinangag na nga das. Ada nataya maladaga. Nanang, agsaw kayo kuma. Nakamulang lang kay latan. Kasi nay, saan ka no anak kita dagiti kapurukan no asino dagiti nakirangat iti kabalyero anang palto-paltog iti kabalbalayan. Ngam amok awan ti sabali makaramit iti dayjay nanang. Dagiti lang pasurot ni Doña Margarita. Babaan ti Bilinda ken ni Senyorito Brandon. Nanang, agsaw kayo kumamat. Nakamulang lang kay kadilatan. Talaga anatured ka, lakay Emiliano. Amuyo ka din no anya ti kay papananday to'y ngay naramid yo. Da kayo tinang patangken kadagiti trabahador. Senyorita, no bilang matay ti anak mo, anya ti aramidem. Nalasin nyo ino nabigbigyo ka din dagiti nagpalto-paltog kada kayo. Hoy! Da kayo! Umasinig kayo man! Bruno! Gabat! Borsio! Tarok! Torio! Istong! Ilpino! Da kayo amin! Ita! Nakita yo dagiti nagpalto-paltog? Da kayo! Lansinan nyo ita! Ket no mabigbigyo! Siyak a mismo timang patay iti sangwana nyo! Isuneta! Ni gabat! Panya? Ni gabat? Senyorita! Nakita yo! Nalasin nyo nga iso tinagpalto-paltog kada kayo! Ita nakasango kada kayo a mismo ni gabat. Panagnikan nyo ang nakita yo nga iso tinagpalto-paltog. Makita yo na ito paltog? Shotgun! Maminsan lang bangkay ni gabat. Mawarawaran. Gabat, nakasagana ka kadi amatay? Senyorito. Ita, ada kayo! Nakita yo ka dinigabat ang nagpalto-paltog ka na kayo. Balagan kayo. No saan nyo ang mapadeknikan, da kayo ti warawara ek ti bangkay na. Mamata nyo! Anya? Mabuting kayo matlang. Senyorita, sakbay ang mapasamak ti pinaltog. Agda nakakita ken gabat iti kabalbalayan. Ket anya kumatikayat asawon dayta. Anya ti kaadam ijay gabat. Sungbatak dayta sa ludsudyo ama Emiliano. Adda nakakita kanyak. Angam nakita dak. Wenno nabigbigdak ka di, asyak tinagpalto-paltog. Asino kumati nagpalto-paltog no saan asika? Salud-sudik man kada kayo laka Emiliano. Mano ka di tinakita yo ang nagpalto-paltog? Sigur ka dagiti kapurokak, senyorita. Naduma-duma at diso tinagkapuan dagiti kanalbuaw. Saan nyo matgayam ang masinunoon umano tinagpaputok? Saan nyo ang nabigbig? Ti ebidensya yun lang. Di pan nakakita yo kan gabat. Ngam saan nyo ang nakita ni gabat ang nagpaputok? Saan asyak tinagpaputok ama Emiliano? Ala! Pumanaw kayo! Saan kami apumanaw? Aging gaadimi magunod ti ustisya. Sandak apagpungtutan la ka Emiliano. Anya hustisya ti magbagayo. Pumanaw kayon!
Anya ayat mapaspasama ken kabarang. Dandani pa'y natipay mon titinimplam a kape. Nasinitak pa'y. Ha! Tumpakin pungtot man ti magana bono kastoy lang. Kasano aja kang nervyos, senyora? Ay na, dansama matay. Donta! Saan ba't lang na pumanaw kami dagita tao? Paiman. Senyora, ti kapeyaw. Donta ko katulang. Sumanao ka. Ha! Ipangaasiyo, sardangan na kumahan. No saan lang ay nala ni Brandon ti shotgun? Inggusod ko kumakan kan taoray namatay kan barang. Agalwad kayo kanyak na ka Emiliano. San tayo pa yan alpas? Sungbatan nyo ti panang idaulo yo itiraraot dagiti padam at trabahador. No ikateng kayo at trabahador, awan mabalin nyo. Talaga saan tayo pa'y analpas? Saan kami apumanaw dito'y pilya? Talaga nakarit kayo ah. San nyo ang nabigbig tinagpaputok? Anya kumatilaban nyo? Pumanaw kayon! Ni Doña Margarita. Makapungtot nga agturong dito. Na kayo! Papanawon nyo na kita at trabahador. Pilitin nyo ang papanawon nida. Kagadwa! Donta! Ang kikinapot tayo. Uray anya ti mapaspasamak. Saan tayo apumanaw? Talaga saan kayo pumanaw, ha? Ha? Tonto kayo amin. Kikinapot tayo. Uray patayin da kayo ita. Awan gawayo. Saan kami apumanaw, Doña Margarita? Ah, kasta. Mutoy data shotgun, Brandon. Mama. Hoy! Pumanaw kayo na diyo kaya't timatay! Mudtoy deta shotgun, senyora. Awan niya. No saan da pa ila pumanaw? Siya kun timang gibos kadakwada! Ay, Diyos ko. Awan matlangan ni Tatang. Madanagan ako na hindi kaste mapaspasamak. Sapay ang kapsutak matan. Sakit ni Nanang. Di matlag saon. Tinasayaat. Ibagak nga agintarangan barang makaturog. Naman niyang aminan ay nagita mapaspasamak. Paturadak ti pakinakam ko. Kas iti kanawin nga bagpagakanyak ni Tatang. Masapol nga agpalinak ang naturet. Oray may sakla nga babae. Kabailak ti kabailan ti may sa lalaki. Wan, napigsak. Kabailak ti kabailan da. Sana rumbang agbutengak. Kasanunda ito'y. Awan kaaway minoin inutin da kamin apatayan. Maysan nga uping tinatay. Gapo ka no itinaramid da Tatang. Anya nga tanti mo paspasama ki Javilia. Mabuting matlagayam na gaya trabahador. Naging tuturid na lang. Agalwat kanyak na dyan kay Emiliano. Iso ti isaronok. Malagip kumanan ti kapalyero. Naninakid din pinatay. Naibaglangan na tadimtang nigabat anang tulong kanyak. Ang mga nunatayak ko man. Mga baka pong tutak palakin ko na. At kakabit kayang Bruno, napalam itay,
Anya na pa na di pagbagayo mo't na barang. Uling-ling kayo abak bagatan. Saan nyo kanya nakita? Pinasidag na kami amin ni Senyorito Brandon. Tapno bigbigan na iti trabador no sino tinagpaputok iti kabalbalayan da. Kaasimot dayjay maladaga anatay. Sumagmamano kano pa'y labulan la. Natamaan iti nayaw awa na bala. Apay amasyan kayo. Ubing na unay amatay, Bruno. Panawan dakman. Ang mga no sana ka makapagtipal. Saan nakadiadang rad kakaasi aklang aruden kini Doña Margarita. Gunggunayo Ipulong ko ti panangasiw iti da dyan at takitag man saan na kaya dusan. Kunak no ni angalo tinangag ko iti nagraigi. Sabali mo't kayam. Mapit lang. Kas na malasin ko. Dahito iti nakita kakabalyo iti. Kalaat nagtaray matayon. Nakapagpagas ti pa nagtaray na. Sino ti akin kabalyo iti daychay? Di kalangan na asyan kin ni Nana Barang, Bruno. Uray, bakit tutupam? Biyangon ngamin ti Jaska bakit? Nangag ko tinagsaritaan nyo. Pudno mat imbaga na. Napanamitay. Imatayo kaya. Nakita mo't nga daak itay pinayaban na tayo ni Senyorito. Wan, nakita ka. Ngamjak na siputan tinagturturungam. Dahil tati pagkunam, anasigsiglatak ngam sika. Anya aya, ti problema. No saan ko maadimtang dagiti trabahador, nga indawluan ni Ama Emiliano. Amangan no natayak kuman. Nagsayad ko man no kastang agpaiso. Mabit man lang gabat. Sino, ti kunam, amang patayken ka? Ni Doña Margarita. May turad ni Doña Margarita, ti pumatay? Kasta unay ti pungtot na. Gapo iti pan nakapaay taan ang kamag iti kabalyero. Anya? Saan ko malang asyak ti madusa? No patayin nak. Masapul at duwata patayin na. Saan mabalin? Diyak ipalubos. Wanan bain na diyak kabalyero. Intun maminsan nga grana kami. Talaga patayikon. Tatan, impagtasim mangput kayon. Kunak nga man ti daka sa napasamak. Ay, amom, malidayanak unay. Napaay kami amang tunton iti hustisya ti panakatay ti ubing. Ninanang mat kastaunay ti nervyos na idi pimanaw kayo. Nakamuleng-leng. Iso atay jay. Pinilit ko pinaturog. Nakakaasip pa'y ninanang mo, Esmeralda. Haun nga rod. Nakaro ti nervyos na. Gapo iti natay amaladaga. Nga isot gapo na aring maot kayo ni Villa. Pero may tidandanag na. Isunsapay katiga po na nagmulenglang. Nakakaasi jay ubing. Natamaan itinayaw awan abala. Uwin nga rod. Daytan sa tinagnervyosan unay ni Nanang. Anya gayam ti binanag ti papanyo, Jefilia. Saan nga inaklon ni Senyorito Brandon? Adag iti tao na tirimaot iti bilya ang nagpalto-paltog. No saan na dagiti tao na? Asino ko mga rod dagitay? Awan sa bali ang mga ramid iti dayta, Esmeralda. Saan mi anabigbig tinagpaputok ta nasipnget? Ngem, adda nakakita kinigabat. Huh? Ni Gabriel? Ngam apay, anyak basol tayo. Talaga nga awan basol tayo.
Awan sinalungasing tayo apagaytanda. Ngam talaga adakes dayjay agabat. Ngam kasanon, awan matlat ginanabyo. Tinakas ang launay. Napilitan kami apimanaw. Gapo iti panangipanta ni Doña Margarita apapatayin da kami. Anya, talaga naranggas da tatang. Uray ni Doña Margarita, maiturod natin pumatay. Dahita ti si bubukal ana pasamak, senyorito. Dinanon nak ni Bruno. Di nagbayag kalpasan na pimanaw. Nakangagak iti nagsasaruno a kanalbuong. Ket idi napanak iti nakangagak iti kanalbuong. Kapinpinaltog na ni kabalyero. Day tati kinapungtot ni Mama Gabat. No sana dimteng dagiti trabahador. Natay ka kuman. Saan lang asyak tinagbasol, senyorito? No patayin dak. Patayin yumat ni Bruno. Kasaritak ni Bruno. Nagasat ka pa'y laing. Kayat ko akong magamda dya kabalyero. Wan, senyorito. Ikarik. San ka lang agkari? Aramidam! Agalwad dagidya at trabahador kanya. Nang runa kinila kay Emiliano. Kasday gayam tinapasamak. Ay, nagranggasan ni Bruno. Diyak nanggag nga dabilin ni Senyorito Brandon nga agpaputok ni Bruno iti kabalpalayan. Ni kabat laang ti binaunda. Ay, kaasya talaga day tiya upeng. Ita, ni gabat tinapabasaw. Ay, ganda ni pa'y natay. Nagapo kiti balay ti ayan tinatay nga ubing tatang. Intabon da adagos ti pangkay. Kaasimat dagiti dadakkel na. Gapo iti pan nakatay na itinayaw awan abala. Tidakas na. Saan man laengen ang maipaayan iti hustisya. Wen nga rota. Kas iti kunak, Esmeralda. Saan nga aklunen ni Senyorito Brandon at at tao na dagiti nagpaputawk. Ngam adda nakakita ken gabat. Talaga day jay agkabat. Asino kumati nagpaputok? No saan nga iso? Dakas day jay tatang. Gabat lang agpaiso. Awan konsensya na. Anyapay, dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na ringgan ti tuloy ti nobela anapolwan. Cavaliero! Nobela kanisursurat ni Delfin Dumayas. Iti direksyon, Lubimin Aquino Sr. Production Supervision, Leti Astudillo Aquino. Manipod iti Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions. Isagsagot kada kayo the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo!